Mushana Production. Akahika omuka nakola emirimo ayamba abazirebe natahamizi nkanyo omwana w'obwenje nashenye kuno bundi aza kulisa akamente ayozya ebintu ayerera embuga omwana w'obwenje nayamba abazirebe nyowe naruga ishomero natahamizi indyo niza kuteka nyambe abazire banje Omwana wa heru tindi kumwenda nyawo mwana untazire tindi kumwenda Omwana wa heru tindi kumwenda nyawo mwana untazire tindi kumwenda Omwana wa heru tindi kumwenda nyowo mwana untazire tindi kumwenda Omwana wa heru tindi kumwenda nyowo mwana untazire tindi kumwenda Omwana wa heru tindi kumwenda nyowo mwana untazire tindi kumwenda hati mbe ninyi nakonze ibintu Are you using common sense? Are you using common sense? Basa no kubizira nyuwe. Basa kubizira wota kunyetegereza. Tubizira shi. Bweni kiwa tine banyisha bizoro ryeki. Ye. Hana mumkaza utakanise kintu kanyo nikutera. Ninkora byamwe mpe mwana utakamanyira. Kigeze nkwateho. Rero hata bundi kumanguto yine banyu. Kigeze nkwateho. Nkwereka cyo gukora. Mwene kunagambira byafaye byeka yitu hata nkwatandika kungara kamwe. Nyena nkwateho. Omuzina lya Patiri ne lya Mwana ne lya Mutima Olukwera.
Kamariza, Kamariza warikahi omukani bakweta okuba nansire munonga ombiteekateeko n'omubigambo n'omubikorwa n'omukwanga kukola ebirungi ndi omusiisi buzima n'abamalika n'abayikirire boona abakunda mukama wiitu banga omushobozi wa byona tusaasire ebintu byona atuyeho ebintu byona atweze kandi atware omukama obutawaho. Aye mukama otsasire katushabe ayi mukama tuyire twakusimira izoba erimpa kandi mukama twakwasa ishara zitu erizoba baso kutuha enema twize ebirungi byatebekanisa omu izoba eri rero kandi amaka gitu base kugatama emigisha base kubamu okukundana okwatanisa kandi hamwe n'okusasirana twashaba nituraba omwana wa Yesu Kristo mera kategeka umba ruhangana mutima urukwera ruhango omwe obusinge n'obusinge. Amen. Katutame abo kuri ekigambo kya mukama. Isomo lyokubanza nirwo mu kitabo ky'entumwa Paulo yandikira Abefeso omutwe gwa 6 tandike n'akanyera ko kubanza tuyende n'akakana. Abaana muhulire abaziire banyu omuli mukama habwokuba kikire otiine so na nyoko. Nikyo kiragiro ky'okubanza ekyaraganisibwe mumubone kumerera omunsi. Imwe abaziire mureke gwisa kubi abaana banyu kureka muborere nimbategeka kandi nimubegesa ebya mukama. Eki n'ekigambo kya mukama. Twimuke twakire evanjiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora
Mukama benimwe. Niwe. Amakuru marungi ga Mukama witu Yesu Kristo ngo gahandikirwe Matayo omuyikirire. Ekitirwa kibe kyawe ayi Mukama. Mushabe muryahebwa, musherure muryazora. Muyiguze muryigurirwa. Manya we no shaba ahebwa, no sherura azora, no iguza ayigurirwa. Ni muntu cyo muri mwe Omwana we yakumushaba umugati ona kamuhibare, nara kamushaba ekenyanja ona kamuha enjoka. Mweni mababi kumurabe ni mumanya ko abana banye birungi shoyimo mwiguru karikizaho kuha ebirungi abali kumushaba. Rero nibyona ebi mwakwenzira abantu babagirire nimwe mube niko mwabagirira habo kubejo nikiteka n'abarangi bamanyisa. Bene tata ekigambo kya Mukama. Yondata bakundwa ngo kutwatwagambene elizoba nitukuze kiro kikuru munonga ekiro kikuru ekya ekerikwera ya Nazareti ya Bikira Maria Yosefu hamwe na Yesu Kristo ekayitukureba mu kwatanisa tukareba mu rukundo eyijwiye munonga kandi ebonire. Mwe nabwo ekerizoba nitumanya ebikugenda mu makagitu omwe n'omwe harimo bwangani harimo butakowatanisa harimo kubonabonesa omwe abana twara omushomo ryo kubanza mutakabonabonesa abana tubakuzeje obwene batina ruhanga kandi bana abantu ifubo kandi mu abana ngumwe mukule ni mutina abazire banyu kandi batamu ekitinisa. Mwenu katushabera izoba Mukama rwanga tatita base kutwenema omakagitu gabase kuba mu rukundo gabase kuba mu obumwe kandi gabase kuba mu okusasirana. Nangwa tukutandika n'izuba ngani tumanya ngo amakagitu agampaha Mukama bena gakwasireho atulinzire munonga yatwe birungi byona katubaze kwetwemerere tubase okumusima abyone byatukorera mu makagitu agampaha. Abeshongozi mutakeshongo kitu kani nkusima nyamuhanga. Ninkusima Yesu wanje abemyikolire byona ata twesho ngo twino kushemererwa munulirwe akwa Mukama niwe yakwisa. Kamariza iza tuzo mukereziyano iza tuze kusaba kawastama iza taho umuntu mama naza kunshanga mantere asina kuterra nakuzubira kusoma iza tuze kusaba kare kanyize bo ryahonyize gusange
Kanyantabe. Mwana wa Kanyantabe. Mwani ija. Yo yanshobera umwana. Nogamba ki? Nitwa kanu kushobanjiri nike kubireho. Gamba na Vanessa. Nabakubona Vanessa. Do mwana wena gumeya nara wene miziga yonda. Namusanga nara. Yuko uzana nko mu office aho ndetera katambara kamutaraho. Tumije miziga. Mwana wena yarize yawireyo. So yinaza kubaje. Dokter. Mwana wanjye. Wena. Baje. Akatamara kanakona kawe. Nakawe gumana ko. Ati nora kantakaliye gumwana wamura takaliye nakache. Efazi. Nora takaliye wena denzera yone muisire. Ati mwe zo mu office aho. Efazi. Aliyo soda. Soda te comme glace. Deno na numugati. Muletere mango mwana inenjara muletere. Bakuletera soda, soda iriye kunulira mnonga bakuletera n'umugati oriye oyigute bakuletera umwana wanje basi sokwata stamaha basi ala ka soda ukanuzire ndokanyo kamalemu ka soda ukanuzire jana mugati Agati. Yato omwana ogwo Efazi. Genda munanko mu office aho mpaho. Efazi. Ali ebijwara aho. Muletere ebijwaro. Efazi. Umuletere oleko leta meshweta gomwana inembeho. Deno lete mune sapli, muletere sapli, muletera mune nkito ziriya peyibire zibonire munonga zikukizayo. Efazi. Omwana tumwe agende wena shemererwe Kale. Kale ukara mbwangu. Kale fazi. Enkito harimo buteteya bwena bwine ibindi bina ngamba wabireba byone bine byawe byone bino waza kushemererwa Kamariza myenda fazi. Barashemererwe nabashemererwe babona bwine munongo mwana wagira kushemererwa Kamariza wari kahi omukani bakweta